KSA Harakha Regional Committee pen patirpi ponsi forlain along le alam ki aputhak pinpura loga pajerdam paglong kamalang sun gijoi kelang adim ke pangche rasai ke klempon Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang ton prarjupon ikha Chitini pai thongke barni KSA Harakha Regional Committee pen patirpi ponsi Poloni Circle Office along Pinpura Lopajerdam Pinpura lo along Jasmer forlain along le alam ki aputhak si Pinpura Lopajerpon Pinpura lo KSA Harakha Regional Committee kongchon bang akai bodho terang in principal jerpon lo lapan alang nilong kacerabdon Harakha Regional Committee Maipu Robin Killing AGS Phantom terang AGS Bibison Bay Finance Secretary Jonah Singh terang Assistant Finance Secretary Thangson Teron Game and Sports Secretary Mirlong Teron Cultural Secretary Govind Milig lapen Denarong Head Branch Sil Dharampur Head Branch Bolong Kamaji Head Branch Maipu kongchon bang atum nang chetong don lapen Pinpura lo along kejong ponateng penjong si alang litum claim kledet pulote KSA Harakha Regional Committee pen aranateng penchesong pon vekji pusi Pirang kia thaino lamte pangdak pon News Desk report loti ki minus KARBI ANGLONG Point number 1 how many non-tribal persons have obtained land pada since 2000 till date and by what procedure the land pata are issued to the non-tribal by your office. Point number 2 how and who issue duplicate land pata. Kindly provide the details information. Point number 3 kindly provide the details name and address of the Mondor and SK who have walked under your circle since from the year 2000 till date. Therefore, we pray before your good self to kindly look into the matter and provide the details information for the greater interest of our society. We shall ever remain grateful to you and your prompt action in this regard would be highly solicited. Kindly treated the matter as most urgent, sir. Your faithfully. Below Charlie Asong, Harakha Regional Committee pen. Kedeng pon lamang so Poloni Circle Office long memorandum submission. Asli tu memorandum submit lo. Labang so a memorandum along. Include mata ni tu appoint ke jong pon bangala lo. Keceng si bangke 1 point bangke mana bangko an non tribal tu masih long le puta ki pima. Laison lo question bangke. Lapen hini bangke bangko an abang puo pansi duplicate puta ki isu ma lapen ko masih ki isu lo. Labang isi ni tu labang so information ang pinai. Lapen ke thoma bangke ningkan suri hini pen non ningkan suri hini la ingkoi raisi ang bong kuma amondor pen SK tong labang so duplicate pota pen cenglo kecok ciasai illegal along kecerap dun ke involved dun ke doma labang so nili tuma phan a record nang pinai lasi nili tumla son thom sike jong pon pado lasi la memorandum submit that pen nili tuma phan Bini bangke year o bang nang cetong de la selang litum la da borbabu tum do la da in charge SK senior mondor tum do alang litum bensini tum phan written reply nang pidun lo a reply bang ala lo mane la bang so reply ciklo joni la achitim mate 2 months a pisini litum phan la bang so land record a documents bang litum hanang PG po selang litum written pen lam chak nang chipidun lo Lasi nile tum KARBI lo Charlie Asong pa isika chuniri kang tum makalalo nona lang tum alam chak return pa nang chipidun lo December 2nd week alam sila bang so land record documents bang kalang litum nang chipi pulo lasi labang so along kaduk kowe KARBI ANGLONG asolang do arat atum stamini litum labang so akachisong long nang chitu duni bang se chuning rilo jongsi alang litum return reply mata alang litum tok jail pen alam chak ateng pen nang papleng pipe labang solen record nang pitek tedat pelotang te litum KARBI lo Charlie Asong pen cenglok kaduk awe aratum sameni tum belong nang cetudun pen si litum labang so kachisong abang ke anso se pang tang poni pusini litum pini KARBI lo Charlie Asong pen media true media pen kaduk awe phan se tami pachini lo
SGB Badan Chandra Taro Chepatirpi Ponalong Jengmon Nepali Bastiaro Asar Birsing Thapala Penmen Taro Aro Arisoja Atum Cherap Chitodunsi Labangso Kapang Terasai Dengpon Chitini Python Kebarni Belokada Langsun Dekrot Pialong Kujui Kelang Adimalong Paglong kam SGB Badan Chandra Taro Ben Chepatirpi Ponsi Labangso Kujui Kelang Adimalong Kapang Terasai Dengpon Lo Lason si mentaro aro arisoja atum penstami kapang terasai cerap cetodun si Badan Chandra Taro pen angkatandun asam dorsan penstami towar nang pipon lo la pen Karbi Anglong Autonomous Council yem lunsing toronahin penstami hem la pen ason stami nang pipon joinin litum taning arong si labangso kapang terasai dengpon lo la pen kapang ter ponako katheke non pen ke joi kelang atum tabang bom lo la si pang ter pon lo la pen Karbi Anglong Autonomous Council yem tuliram rohang atum stami Radak na hamreji pusi nilitum mahin penta ningkang sampen sila bangso kapang terasai claim pon lo dong mukak pen rupa mansiluti ki minus Karbi Anglong એટલે અમે સાફા કરે আৰু কেইটা গাঁও লগ লাগি এনেকৈ 4-5টা গাঁও লগ কৰে ওচৰবিলাক বেছি দূৰতো নহয় বেছি দূৰলৈতো আহিব সবে খবৰ দিলেতো আহিব কিন্তু আমি 4-5 গাঁৱে মানে কভাৰ কৰে এটা কাৰণে আমিহে কৰিম আৰু নিজৰ বুলি ভাই পেলাই আৰু এই সবটো সাফা কৰে আৰু ভাল লাগে টুৰিষ্টবিলাক আহিলে বাহিৰৰ মানে পিকনিক পাৰ্টিবিলাক আৰু বাহিৰৰ অচিনাকি মানুহবিলাক আহে তেহঁতৰ কাৰণে অলপ মানে আমি ৰক্ষাবিলাকো দিওঁ আৰু মনোবল বেছি দিওঁ কিবা এটা ভয় ভাৱ থাকিব নেকি ইহঁতৰ এটো কাৰণে ইহঁতৰ ফালে মানে ভয় ভাৱ নাথাকিবৰ কাৰণে আমিও লগ ধৰোঁ একো ভয় কৰিব নালাগে আমাৰ ইয়াৰ মানুহবিলাক সব শিক্ষিত ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটো কাৰণে আমিও শিক্ষিত দেখাবৰ কাৰণে আৰু জাগাবিলাক আমি মাজে মাজে সাফা কৰোঁ আৰু ইয়াত লাংচুন কমিটি আছে নে নাই আছে বৰ্তমান কৰে কৰাটো কৰে কিন্তু ইহঁতৰ কৰাটো কৰিলে আমিও মাজে মাজে কৰোঁ আৰু ভাল হ'ব কাৰণে আৰু সহায় কৰোঁ আৰু ইহঁতে কৰা প্ৰগ্ৰামো আৰু আমি মাজে মাজে কৰোঁ আৰু to nilitum paglongkam dak langsun along nilitum gangbra hoi la pen rong youth hoi mentaro ayutum pen la pen tebok terai ayutum pen nitum celangsi labangso langsun long bang kelang bang pik pik la pen bahira kapre ke lo wing tum tawang la sil bangso committee pen same claim lo same la pen apart same nilitum rong rupen riso yang temen celang cingwai si itum da labangso ke pang thira sai itum da cerap duna pusi nilitum bangsi netum kadu rong rup tumpen an same netum gangbra hoi la pen riso yang hoi pen netum ke pang thira sai deng dun lo nilitum hauda langsuna get along pen same netum tuar la jitu kar phek same deng pon lo la pen apar same la barpi barso ke do dim same netum pang thir pon lo la pen apar same dak feel along same nitum ke pan deng pon lo la pen apar same chutun chodang adi malong an same nitum ke pang thira kam deng pon lo la si la pen apar same niltum hal dak langsung na bu ke klolong an same niltum ke pang thira asai deng pon lo rubrong asar hoi ben jitu youth reso yang tum ben nitum chengwai si la bangso program deng pon lo halo de koi la bangso por hot nilitum ke cherab nun same nilitum elitum Karbi Anglong tim Karbi Anglong alang litum tum alang litum ke bangji abirtado lasi alang litum afana welcome la pena kang hong pensi nilitum bangsa sai ke pang thir deng ton lo bang ke nilitum la bangsa program la son ke claim riso yang rong asartment chingwai la son ave summit pening bang ke nilitum alang litum ke rap Karbi Anglong asiem lumsing tron same nilitum han penang na ke rap dolo dolong la pen la son si hem sami nilitum hanang ke piduolo la si labang son ningarong pen si nilitum klem pilo lang ke humzia lambang ke alang litum ladak jitu metric ke pas ho sumar tumhan ke si tumpen labang so karso program ke deng doji labang so pen si dak langsun same nang ke umri bangji Pinia Birta ke Lapuan se Kangton Poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong Kardom